Kaseng Bharatiya Janata Party BJP kabasan syari ke Jela Assam sashisin pan hakane ke kenti ke bamenta kala job keput sashisin haka General Assembly election kabalong haka Jela Assam ya ga result lapan menamenta kesngi ke South Tarik Ujamang Hajar Arpenriu da ke Election Commission of India hakane ke General Election kabadon Shispa Arpenriu sit kinong mikmat haka ying dorbar thawan jong ka Jela Assam kino kiseng kidon kam banyo ya nru polaisit banyo ya absolute majority hakane ka kenti ke bamenta ka BJP kala job keput berkala yo ya nyo pukundai sit ka kongres pat haka kedan kabar ka yo arpusan sit ka AGP prasit ka BPF shipo sit ka AIUDF arsit bat ka RD ka yo arsit lengba kane ke jingjob ka BJP kanyo bansen syar ka Jela Assam hakasin kabalai bat uhementa Biswa Sharma unlong kumu Chief Minister jong ka Jela Assam hakasin